Joboda ma Laikipia East seyo mokalo mokuom paro mag chik ma igeno ketie tim mondo ta sekta no ka giwacho ni dhi kelo pek matayo chenro e sekta no mar wuoth ma gi sani ni kod pek mamoko ka gilose boma mana nyuki kinde romo margi ma higa ka higa. Joboda go wacho ni ok gimor gi moko kuom paro ma chike go moting'o ng'ato achiel ka achiel koting'o sigo ma pek ne okoingo kilo 50. Bende giseyo jotelo ma giwacho ni kelo chike mamedo mana hinyo jopiny. Gikwayo od bura mar Senate mondo onywak pachgi e loso chike ma kamago, giwacho ni gin ema chike go dhi hinyogi kaluwore kod tich ma gitiyo. Kwanza mambo ya mtu zile kilo tunafaa kubeba. Uzito na kilo ni Mungu upeana. Kwa hivyo sisi letu ni kubeba tu customer vile anafaa kubebwa. Na mambo ya helmet, kusema ukweli nikibeba zaidi ya watu 7 siku moja, hiyo helmet iwezi safua watu wote. Kwa hivyo mambo ya helmet ya customer tunaona waweke kando, na hatujakubaliana kabisa na hizo sheria ambazo Senate inapitiza. Tuko na shida na hivi kuna pitisho ya kwamba pikipiki isibebe mtoto wa chini wa umri wa miaka 13. Hiyo hatutakubaliana nayo kabisa, kwa sababu hiyo inakaa kama kumaliza sekta ya pikipiki. Na mambo mengine ambayo Halwale wamepitisha pale hatuyakubali kabisa. Kama ni Senate wakati ule inaongelelea mambo ya watu wa bodaboda, ni vyema wakuje kwa ground, waangalie vile watu wanataka, then kutoka hapo waende sasa wakapitishe zile sheria ambaye zitakuwa zimetoka kwetu. Teknya kwa